ntambaza message yanjye shicha muntu umunyangore shicha muntu umunyangore abanyankore twine kizubu cyumwe wabo takuhagera cyaguranye bantu mwe you can pass in peace tina rukukaka iwara baho mirembe uhagira umuntu wawe bantu mwe no umunyankore wabo ryahurire video yanjyeji uzaha amajuga ubushabe ugire tubantu mwe cyaguranye cyinte kiki yatandikire ko nta cyendero mirembe otherwise cyashitahenduye mirembe ito twenyine turye bizibiti ntujya kushashura rone zitarariri nujya kushashura ibanja iryo tarariri wazo budget abat SFC wazo mu SFC hijwiremo amazina ngo wanyu nuba bakwihama abantamisho nuba bakuramo abantamino nuba kutera abantu byara bakabihamu nuba bakwita abantu nuba kurubatira abantu amazina go witu ecyo nakiteka harbaje amataka go mu Buganda go abagarisiza amanyi neso tribe omuntu ko yetizina mugisha bararo byo muhangi twina masiko omuntu ko yetizina ujuche amataka go bakandi bagabarisiza amanyi mbwene abandi abo babino ho busungu mugende mpora iyo byo kuza kwemerera mu video kakora video kateka ho mugugu gwenkoni ngweze nkoni zona neza kwera habahagize abantu bino busungu ecyo warakoreza amaju ushabe mukamugire twonka abantu mu kinde cyaguranye kuruna cyendero mirembe otherwise yashitahwire mirembe nyoni ngo tujya kushashura rone zitarariri ekinde cyakabira abantu bashomisa abana babo imwe benyine abanyankore imwe benyine bakoyeta abanyankore ukushomesa mukakwegera mu Baganda abaganda bashomisa abana babo bine za degrees bine za masters konka nozo mu department yona tokutunga mwizina Seremba tokutunga mwizina Bukenya tokutunga mwizina Matovu department yona imwe mujyango ko busungu batura babikirenga bantu twasize hamwe tuhagire cyaguranye ahako twenda turukubi twenda twihwa ibintu byitu twenda turukubi konka hata abo kugira ngo itwe twine bizibiti amazina giti gine bizibiti nico turukwisha kushashura ebyo kurye bitararire bantu mu mugende mpora wazo mustekanso na yone nyine kanwa kagamba nanye njini ho buruzi akubana bakandisa hamana bavara ibintu byanjye amazina ganyu ginde bizibiti kandi bizibiti ebitari byenyini bari yoje kwizira kazo mu ntebe bamwizira hacubunu bagura amataka bagarisa amanyi bayumbeka mu Buganda zo mu Masaka zo mu Mukono zo mu Kampala amashogarumu gendo mu Masters Village ntinde amashogarumu ntaga bakano birara bakano mugenyi ba lieutenant ba agamataka gakaga y'amataka gabana ba Buganda gabantu ba Buganda mbwene mugende mpora ureka kuzaho gukora video ngumwene koko yenderwa cyaguranye no mindset. What do you mean? First of all cyaguranya shomire no munyamateka ayina mateka takubasa kwenda mateka imwe bantu mo kunojya mu kamushomire ha mateka situation ejero hobo kwire yakubire taro abo muntu kubasa ku buryo munyamateka ukahenda mateka kuonkimwe muhenzera mateka gashikana kitakwetagisa iwo mukazi wiwe mushisha we utakagira mu video kwemerera ukajya ngumwe koko wemberwa cyaguranye numanyo kwandika ngo mbwene kacyaguranye numanyisaki iwo wenkorye kizibiti SFC neturukunya abane bihamba mishwe bakura mwe nyinde bakura mamato itoto yini turye kizibiti akwa SFC ejiremu try bases mu kwetezanyu ezumurukwetezanyu icyo turuhabwe imbabazi bwende kambagambire icyo turuhabwe imbabazi konka abantu abo bagira ngo banyiga bakareta byone bimwizire numbakora bato mugende mpora mushabe mukamba zahindure mirsyo na nyonye nyine rukuriye ninki bagambera nuje ko batakindeba
binembera zabo zibarabiremu bishe kurwa bakarwana bishe barwana konko kugira ngo bakarwana babareto mu butegeki revenge yona obana mbashashura ki ibanja tubakine emirimo tibine kugamba norebe mbera ni uhura waisasa iwo munyankorere kakora video kajya mwini koko emberwa cyaguranyi itotura ha tribe wabura ntwendo mwebembeze murungi urije kareta hamazima no kwenkanya icyo nicyo tonka kitoro kwende konka zazi remersyo bikanga bikahiremersyo ito twenyine abanyankore turye bizibiti akubaga amazina gwanagizire ngakore ibintu ebyo n'amazina ko witu babraro bamugisha babyo mhanji bantu wahereza batumwesije agona amazina go witu ni nyendo kimanye nguzagira nguzahindure mersyo bino busungu bw'abana babo kuburemermo bino busungu bwo kwiha amataka gabo bino busungu bwo kubatwara kakintu kitine mugasho mbende bantu murese twe kwate twena twagire cyaguranye tutatire mu tribe wabona turukwenda mwebembezi omwebembezi omurungi orayebembere ni woryo munju yawe kagira utana abantu nobona akugwareje shanizo mwirwaro ndumva kabazi omwana wanje yashoma natunga karumbu konka byahajanga bakanga noja kushomesa n'umwana wawe byahinduka biti omwana wawe ashomere kwarahikata ameza kuteka yepapara bashangene ryizina ryine kizibita abantu mu mugende mpora bito mu rubyona umunyankore mutahi wanje nyegita ho boru bwejo obori sinjiro obori burchitwe obori rahamo obori inka umunyankore wena obori kabaro bori chenje obori inka kibari twegiteho tuhagire cyagura ngitara kujya mu tuhagira tribe tuhagira umuntu urukubasa kureta aho businje tuhagira umuntu urukubasa kureta hembera nito tukabaka abantu kabandi tutatire mu tribe mu twebera ngumbene koko wemberwa cyagura nogeza kumanyisaki nogeza kumanyisaki abantu kuno jangu bakashoma amateka agamateka go kutwara amateka mu ngaro bakwe batagini konkaza umuntu bakutera nkengwa bakutera nkente bakwihaho cyawe n'ureba kandi hato mbisho hata no muri system je ibatangire kureta no bakujwe kakakokoro ako bari bamanya basibere safari bari mu rugendo hati uwaye hayotyo no bakwiha kakokoro bakakumanya obusungu bwana ndije ku buteka family yawe bari abantu bandije ko batakiriyo bwene bantu mugende mpora za hamajugawe oshaboto bantu mo cyagoranye n'ite cyatandikire kuruna cyendere mu businge twena tukagira obusinge otherwise turye bizibiti